Dobar dan, moje ime je Dražen Jakopović i danas ću vam predstaviti jedno jelo u Carnexovoj Kitchen. Radi se o jednom jelu sa stišljenom šunkom Carnex i sa povrćem. Dakle, vrlo jedna opuštena varijanta jela koja možemo koristiti u svako doba dana i kad imamo priliku, znači možemo u frižideru šta nam se nađe, bit će tu paprika, bit će tu tikvica, bit će paradajz, bit će celer koren, bit će luk, praziluk, testenina može biti, mogu biti pene, mogu biti špageti, mogu biti farfale, dakle nije upitna testenina i poanta je u tome da bude vrlo jednostavno, da bude jeftinije i da možemo brzo kad dođemo kući da napravimo što je brže moguće obrok za familiju i da možemo što prije konzumirati. Prvo ćemo šunku, Carnex šunku. Mislim prvo, to znači radimo što otvorimo frižider, uzmemo iz frižidera sastojke, povrće, tikvica, krastavci, znači šta god imamo i testeninu, znači testeninu stavimo vode normalno, stavimo vodu da se kuva, da zakuva i dakle da li špagete, da li pene, da li farfale, nebitno, malo posolimo vodu i stavimo lagano da se kuva. Znači pustimo da voda malo zavrije i onda pustimo da kuva. Znači kako neko voli, neko voli al dente, neko voli više da bude malo mekanija, znači po želji kako mi inače radimo to za sebe. Dakle šunku možemo na kockice, možemo na rezančiće, možemo kako god. To je sad neki deo ovako, znači šunke i kažem to što se tiče povrća. Ovdje znači imamo luk, njega ne moramo, znači ništa termički, bez termičke obrade, može na listiće, može na kockice, znači kako volimo i kako nam paši i kako smatramo da bude gotovo brzinski. To onda imamo praziluk, isto možemo praziluk, znači prije smo sve to oprali. Praziluk isjećemo isto može isto kockice, može kolutići, nebitno, po vašoj želji. Paprika, može crvena, znači radimo ovdje da bude malo, da izgleda poslije da bude malo i kasnije kod serviranja. Papriku možemo na kockice, da bude malo manja, možemo na rezance također, znači nema problema. Sad je voda lagano prokuvala, stavimo testeninu da se kuva. Dakle, paradajz isto, znači sve što god imamo, znači tu ne možete pogriješiti nikako što se tiče sastojaka od povrća, mogu biti 2 vrste, 3 vrste, nebitno. Celer ćemo korijen staviti, znači njega isto termički neobrađen, kao za neke vitaminske salate, znači maknemo ljusku. Znači evo, celer ćemo na tanke rezančiće, može tu i šargarepa, znači ja u ovom slučaju nisam stavio šargarepu, ali možete i to isto da bude kao neka vitaminska salata, ali u ovom slučaju sa šunkom. Može znači krastavac jedan kiseli, može isto na kolutiće. To međuvremeno gledamo znači da nam testenina lagano kuva. Po želji znači možete staviti malo bijelog luka i sve stavimo u jednu činiju, malo promiješamo ovako. Znači ne začinjeno ništa, ne začinjavamo ništa dok ne dobijemo testeninu. Kad testenina bude gotova, spojit ćemo sve zajedno i začinit ćemo. Evo, pošto smo pastu skuvali, znači to je negdje bilo potrebno oko 7, 8 do 10 minuta, sad zavisi koja je pasta, znači imamo boljih, imamo loših pasta, ali u biti svaka pasta je ok ako se pripazi na način kuvanja i znači ako smo prisutni tu kad se kuva, nije problem. I sad ćemo tu pastu spojit ćemo je sa ostalim sastojkima koje smo isekli, dakle koje smo imali te prilike u frižideru, u kući. Znači što se tiče celera, šargarepe i tih nekih tog korenastog povrća je dobro da ga ne termički ne brađe, znači puno više ostaje vitamina. Stavit ćemo malo ačeta balzamika, možemo staviti malo ružmarina, malo da dobijemo neki mediteranski štihić. Možemo staviti, sad po želji, možete staviti malo tusane paprike, znači šta ko voli. Začini su sada so biber, znači klasika, maslinovo jagarac, znači radimo ovo sa maslinovim, domaćim maslinovim muljem ili može kupovno, nije problem. Evo to možemo staviti malo vlasa, znači možemo staviti svježeg peršina, kosani svježi peršin možemo staviti nešto od zelenila, možemo čak i list od celera staviti.
probate okus, i testeninu, znači bitno je kod testenine kad se skuva da je, kad procijenite da je kuvana, onda je lijepo samo stavite odcedite je i odmah stavite, ne treba čak ni hladna voda, znači da ne isperemo taj škrobni deo, nego ga stavimo u neku posudu onako na široko da se ohladi postepeno sama. Malo maslinovog ulja samo stavimo da se ne slepi i to vam je to. Ja ću servirati ovdje, znači to je kao neka porcija recimo. Ovako. I tu sad imamo neko šareno, tu sad, znači kad bi stavili, stavit ćemo malo pešir, malo običan pešir, može grubo seckati, znači da bude onako rustikalno, da izgleda. Evo, vidi se sve boje, to je to i vidimo se sljedeći put.